Thirikari nĩ ĩkĩrĩte wĩra bwa kũrekereria bilioni igĩrĩ kĩrĩ cukuru ya Kemo kenda kũnyiĩra andũ rĩrĩa kũrandũrwo nĩ cukuru ĩngĩ. Akĩarĩ Rais Ruto augĩte bũkanyiĩria cukuru ĩngĩ mũrigo jũra Irina Juju akĩmbecha akiuga bota thirikari nĩ baikĩria na cukuru ĩyo bamũkĩra gĩthomo ĩndĩ batarĩire. Rais augĩte nandĩ twĩkinya mweri jwa ithathatũ bakethirwo barĩ kũrĩa bilioni igĩrĩ kenda kũnyiĩra andũ rĩrĩ arĩte akagĩte karia atũmire bakanisa ya Methodist bagũkinyĩte ngarũ-inĩ yawe ya Nairobi. Ndĩu na munini Rais Professor Kithure Kindiki na akinyĩte kaunti-inĩ Nyĩrĩ na arĩa akĩaria kĩrĩte wĩra nĩ atĩ kĩrĩmara gĩtitigwo nyuma kĩrĩ mirandi ya gũthiĩ na mbere. Tuwakaribisha na makofi mazuri jamani. Nije tupe kawimbo. Rais William Ruto na njĩrĩte gũcokanĩria ndũgũ yawe na kanisa arĩa ntukuya naru amũkĩrĩte kanisa ya Methodist ngarũ-inĩ yawe mũciĩ-inĩ jwa Nairobi. Ni kuwaomba maombi. Muombe taifa letu la Kenya, muombe viongozi wote wa taifa letu la Kenya, lakini zaidi muniombe. Ruto na agambĩte kanisa ĩngĩ na njĩra ya kũbekĩra wĩra bwa kũrera andũ rĩrĩa thirikari narĩo kĩrĩ cukuru ya Kemu University. Tuko na deni yenu ya university yenu. Sisi tuliwaletea kama serikali wanafunzi, mukawafundisha, hatukuwalipa. That is the truth. Si namna hiyo? Na kwa sababu hiyo tuko na madeni ya universities almost 120 billion. So wakati nimekuja nikasema kwanza inasemekana ukikutikana umeingia kwa shimo, kitu ya kwanza unafanya you stop digging kwanza. Unawacha kwanza kuliko, because the more you dig the more unazama. Akioneka kuinyiria gũchitanĩra kwa thirikari yawe gũtigĩra ũkinyanĩri bwa ndagateanithi na kinya kwaremwo kwa barabara ya mũgutano gwĩta mũciĩ-inĩ jwa Maua. Kuna bridge hapo imesumbua sisi na nakumbushwa kila siku, inaitwa Nithi Bridge. Hiyo Nithi Bridge contractor amefika ako kwa hapo. Either end of this year or early next year tunataka kuanzisha dual carriageway ya kutoka hapo Makutano mpaka Maua. Si ndio? Kungi na kumunini Rais Professor Kithure Kindiki na akinyĩte kaunti-inĩ Nyĩrĩ gũtambia rĩrĩa thirikari na arĩa amũkĩrine gavana Mutahi Kahiga ũrĩa winyĩrĩte bata ya antũ ba Nyĩrĩ kũgunĩka na thirikari ĩngĩ kagitene gaka nĩ ũntũ nĩ bamiringire kura bonene. Niko hapa kwa sababu mimi nataka kuelekeza watu wa Nyeri kupata haki yao kwa siku ambazo zimebaki za hii serikali. Tunaelewana? Na Professor Kindiki na ugĩte gwakinya kagitaga siasa bari tayari gũkindana na aregani bao. So sisi sio ati tunaogopa campaign, ati tunaogopa siasa. That time is coming and we are ready, more than ready. Na sisi ni mafundi. Usione vile tumekimya hivi ufikiri sisi ni kumbavu. Sisi tumekuwa hii town kwa muda na tumefanya mambo ingine mingi na tukafaulu. Hata siku ya campaign hapo mbele tutafaulu. Sisi ndio mafundi. We na atongeria bangi bakinyĩria mũbango jwa thirikari gũkinyanĩria mawĩra jao jonthe kĩrĩa Kenya mbere ya kĩthurano kĩnjĩte gĩa 2027. Tutavuruta hii maendeleo kama risasi. Itaenda mbio. Sasa uchumi umeanza kudhibitika. We will build roads. We will build our hospitals. We will provide electricity. Mahali haijafika. Tutajenga masoko. Tutakuwa viongozi wajinga wa mwisho kuja kuahidi mambo ambayo hayatafanyika. Na governor ametuambia, ametuwekea mtihani. Kazi ni kwetu sasa tuhakikishe barabara ya Marwa imefika Nyeri town. Mwaka wa 3 umefika. Mimi ni mtu ya Laikipia. Aliye na macho anajionea. Kenya mzima, it is a construction site. Wherever you go, every area, this country is now a construction site.